Zahvaljujem, dobro večer, dragi prijatelji. Ja našeg domaćina, gospodina Pešića, poznajem dosta dugo, nekoliko decenija, a eto, i uvijek sam smatrao da je on pisac nekako za sladokuste. A evo, prvi put imam čast i zadovoljstvo da govorim o njegovoj knjizi. Srećom da odmah budem direktan, pošto sam objektivan, knjigu sam stvarno čitao, a ne objektivno kada govorim ne čitajući je, jedno je od ponajboljih knjiga i njegovih i savremene srpske proze. Ali sam za svaki slučaj pripremio taj koncept da ne bih improvizovao i da ne bih i ja malo zašao u političke vode koji u knjizi malo ima, ali večeras ne bi trebalo da ima. Sad sticajem različitih okolnosti, vi koji ste srpski čitaoci, danas su uskraćeni za ono što se nekad smatralo bestsellerom. A to bi knjiga koja je iza nas, koja je izvredno opremljena, mogla da bude. Dakle, da je istovremeno i zanimljivo i popularno, da se može čitati bez nekih specijalnih priprema, a da je pritom visoko kvalitetno napisano, da ostavlja trag i da nas pobuđuje na razmišljanje. To bi otprilike bio neki pravi bestseller. Takvih dijela je nekada bilo kod nas i ona su s vremena na vrijeme uspijevala da na jedan rafiniran, a opet dovoljno životan način obuhvate duh jednog vremena. Da budu jedna vrsta senzibilnog i intelektualnog odgovora na izazove konkretne istorijske situacije i možda u najboljem slučaju da budu neka vrsta, a čini se i taj ima tu pretenziju, da budu neka vrsta korekcije naših života, da nas učine boljim, mudrim i plemenitim. Dakle, čini mi se da roman Isaija po svojoj pripovjedačkoj, a i po svojoj toj široj duhovnoj intenciji, da se veoma približava toj vrsti interesa i tom vrlo rijetkom i dragocjenom modelu. Da je, dakle, autor, kao izrazito samosvjestan pripovjedač, sa priličnim čitalačkim iskustvom, imao na umu i tu vrstu horizonta očekivanja da se čitalačkoj javnosti, dakle, predstavi nešto što je zaista novo, a neophodno i što je čitljivije možda od nekih njegovih ranijih radova. Ako pratite ono što se danas naziva savremenom srpskom prozom, gotovo uvijek imate osjećaj da taj autor, njegovo veličanstvo, i nije neki živi čovjek, jedan od nas sa ovozemaljskim iskustvom, sa vrlinama i manama, nego da vam se odnekud obraća književnost sama, dakle neka vrsta bezlične mješavine koju je teško razumjeti, a još teže zavoljeti. Pešićev rukopis i do sada se kretao u neizvjesnim granicama romana, pa dnevnika, možda eseistike i publicistike, a važno je naglasiti da je uvijek bio sušta suprotnost tog rasprostranjenom književnom našem civilu i manekenstvu. Uglavnom, čim stupite u taj njegov svijet, jasno vam je da on o životu i ljudima pripovijeda vrlo direktno, vrlo iskreno, bez distance i prenemaganja, ne zaobilazeći teme za koje većina zbog nečega misli da su nepodobne ili da su niskožanrovske. Pritom, međutim, on piše sa stilskim rafinmanom, koji svaku slabost ili nevolju uspijeva da okrepi snagom pripovjedačke umjetnosti. I njegov novi roman Isaija rezultat je očigledno dinamičnog i nekonvencionalnog pripovjedačkog dara, čiji se osnovni kvaliteti raspoređuju negdje između melanholije i humora. Rukopis, dakle, vrlo gorak, vrlo tužan, povremeno i dirljiv, jako ironičan, ali u svojoj osnovnoj intonaciji, kad završite s čitanjem, vidite da je plemenit i vitalan od prvog do posljednjeg reda, ispunjen ljubavlju i solidarnošću. Biblijski moto knjige, učite se dobro činiti, tražite pravdu i tako dalje od Isaije, dakle nije uopšte tu samo načelno i dekorativno, nego on prožima kompletan tematski nivo i što je još važnije, prožima i otvoruje se kroz stilski nivo, kroz ono fino jezičko tkanje koje sebe, pa onda i čitaoce, arhaizuje i oplemenjuje čak i tamo gdje sam autor ima da nam saopšti neke vrlo mračne stvari. Isaija, naravno, od prve do posljednje strane održava taj retorički patos i stalno ste u dilemi da li je tu zaista na dijelu istorija sa velikim ili prije neka njena sasvim mistifikovana, personalna, intimna verzija. A da pritom granica stalno izmiče i ponekad je možete naslutiti, ali je ne možete utvrditi ni u jednoj jedinoj rečenici. Na kraju te avanture ipak moglo bi se reći da Pešić prividno nezainteresovan za takozvana konačna tumačenja, jako ironičan, jako ekscentričan,
ipak suštinski misli i piše u duhu starovremenih moralista. I čini to u vremenu koje se ponosi nekim drugim vrijednostima, kad su ti naši rituali laži postali obavezujući i kad očigledno pristupujemo epohalnom pražnjenju književnog i javnog uopšte govora. U Isaiji on lakom rukom, vrlo elegantno i suptilno i prohodno pripovjedački detektuje čitav niz traumatičnih mjesta naše daleke i naše bliske prošlosti i naše svakodnevnice. U jednom, dakle, vrlo kratkom tekstu. On sa mnogo topline pripovijeda o svom gradu, nekada gospodstvenom Smederevu, porodici, prijateljima, o želji i nadi da na ovom svijetu, kako svemu, možemo ostaviti dostojan trag. Pritom ne pribjegava nikakvim eksperimentima, nego mi prosto vidimo kako se tu punom snagom razigrava jedan prirodni pripovjedački dar i vidimo kako se taj dar ne povinuje nikakvoj modi, književnoj niti okolnostima takozvanog književnog života. I ja naglašavam da u tome osjećam nešto starinsko, nešto iz repertoara i starih majstora, jer je Isaija očigledno dubinsko tkanje. I tu pripovjedač kao tkalac radi i sa naličjem. Čak ima direktno mjesto u knjizi gdje se kaže da priča treba da bude čudesna, rasenjena, prozračna, da se ne zna šta joj je lice, šta naličje. Ovdje se nikad ne zna šta je lice, a šta naličje. Uglavnom imate utisak kao da autor pušta rečenice da redom izlaze na stranicu, da se jedna po jedna da se predstavljaju, a onda se iz svake te grančice rađa neki novi izdanak. I on tu plete svoju pripovjedačku mrežu i u nju hvata život koji naravno iz nje bježi, ali ono što ostaje može zaista da izazove čitalačku trpevinu. U knjizi nema nikakve, rekao bih, prethodne ideologije, osim ideologije pisanja samo, uprkos činjenice da je na tematskom nivou tu jako prisutna ta društveno-politička naša istorija. Dakle, da se tu ne zagovara nikakva prethodna etika, osim etike pisanja samog, da prosto nema istine za koju se možete uhvatiti i onda od toga praviti prozu, da su tu stvari mnogo komplikovanije. I kaže se također na jednom mjestu, onaj što pisa samo nazire, sluti istinu. Vrlo važan je očigledni poetski fon, ali se pored njega u Isaiji punom snagom razvija i vrlo efektno parodira ideološki diskurs. To je terminologija na malom prostoru razigrana i vrlo često se efektnim mikropotezima dovode u direktan kontakt potpuno udaljene stvari, udaljena na prvi pogled nesaglasna značenja. Na dijelu su, dakle, u vrlo kratkom romanu skoro svi slojevi savremene dikcije uz onu pomenutu globalnu načelnu arhaizaciju pripovjednog raspoloženja i iskaza. Najkraće rečeno, to je onaj jezik koji zasuče rukave i obavlja posao. Čak mi se čini da pisac ponekad ta rečenica odnese i dalje nego što je namjeravao i dalje nego što mu to pušta njegov inače izuzetan posmatračko-analitički i ironični dar. I to više nije jezik samo raskrinkavanja ili odražavanja, više nije ni samo lirski jezik, već jezik kreiranja pripovjedačke stvarnosti. Ja sam se pripremajući za ovaj sastanak birao sam neke citate koje bi to ilustrovali, pa sam brzo odustao jer je zaista malo knjiga iz koje bih toliko citata smatrao obaveznim, a knjiga je kratka. U svakom slučaju, evo da preskočim ove nekoliko detalja. Imate izvanredne dijelove u stvari pravu odu kulinarskim sposobnostima moje majke, što nam u najboljem slučaju pokazuje koliko je ta pustolovina tijela i duha nedjeljiva. Imate izvanredne pasaže o mirisima, o vinima, o životinjama, ptice koje od biomirisa osvrću, gube orijentaciju, ne svješćuju se, zaboravljaju pjesmu i gube glas, ljudi koji se od mirisa obeznane, koji su zadivljeni i pri padu se povređuju. Imate onog, recimo, antikvara koji osjeća kad mu dođe kupac po tome što mu se zamagli kreditna kartica. Imate Mahmud Pašu Anđelovića koji je rečit na tuđoj sisi, a mutav na majčinoj, jer piše na turskom i persijskom jeziku, strpljiv i mudar. Imate koke koje dovode do ludila Brozovo obezbeđenje i šalju ga u prevremenu penziju zato što se bave
reklamom, marketingom svojih, a ne pačih jaja. Imate recimo evo dva detalja, samo koliko se takozvane krupne sitnice. Kapetan Šestokroković propuzio je zastupljen ulicu Kralja Petra, uveren da je osvojio ulicu Maršala Tita i žestoko zadihan na laktovima i kolenima, sad pisac kaže, korektno savladao ulicu Despota Đurađa. To korektno je duhovitije nego, pa rekao bih, trećina savremene srpske duhovite literature. Ili onaj šaram koji je razočaran trudno jer nije bio namijenjen Mirjanima, ili Teča koji je vazda sa sobom i na kraj sveta vukao Sifon. Ili majka moje majke koja kaže, kriješ li što stavi na video, tamo niko neće tražiti. Ona dakle direktno nas asocira na Edgara Allana Poea, na ukradeno pismo o kome Jacques Lacan piše eseje, a kod našeg autora je to utkano u pripovjedno tkivo i kažem mahinalno ostavlja vrlo jak čitaočki utisak. Iako ne možemo da podijelimo lično osjećanje, nego ga možemo samo svjedočiti, dakle čitanjem, a i pisac i sam kaže da ljudi mnogo više vjeruju očima nego ušima, pa vas ja pozivam da knjigu pročitate, a da se ne oslonite na tumačenje ni moje, ni autorovo. Novi roman Miloslava Slavka Pešića donosi nam očiglednu radost čitanja za koju smo na trenutak mogli pomisliti da je izgubljena. Čini mi se da je pred nama jedan od onih rijetkih koji tačno zna šta radi pišući i radi to majstorski i radi to plemenito, ako naše današnje pisanje i naši životi još mogu pretendovati na te starinske kvalifikacije. Eto to. Istini za volju očekivao sam da će Nikčević govoriti nešto duže, pa da ja ću biti praktično tu samo da vas dočekam i da vam zahvalim na tome što ste deo svojih dragocenih života, kao što rekao, poklonili nama. A evo vidim da stiže još publika, pa da ponovimo. Drugo izneće. Hvala vam. Možda vam se čini da ste previše učinili za malo vremena da biste bili sa nama, ali toliko smo ovog puta mogli. Ja mislim da se... Tu imam, tu su ispod ovog zona nesretnih knjiga, ali mislim sve je to prošlo. Ovo je bitno što je iza. Ne, ja u knjiga problem sam to. Hoćeš da kažeš nešto? Može bez posla. Ja je bilo došao da ne misli da ćeš ti... Doktor, moj... Doktor, mojih prvih 50 godina. Evo da vidim. Se srećom, bude čitano i prodan cijela knjigaš. Ne, mora. To sam bez posla. Ja sam uradio. Možeš je kupio. Zdravo. Se uzeli. Sada je ovo. Moment, imam sad velike obaveze, ali krajnjim naporom sam došao. Krajnjim. A ne mogu da izgledam. Mada mi nije direktno poznao, znaš. Nisam ušao, mene je, zvao sam na sve moguće telefone, mene je isključila mobil i sestre su Ne. Ljubomno. Ne, ja sam sad dođem da se pokažem ovako, pa da one malo mekšaju. Ajde.